Tima ko na kumakita ng aramid sir. Di lang nagpanunutin, babae pa ay. Sa pela ko mata naragsak. Ito nang nangaramid. Sir, rinabi ibang maladlado nga gawaawid isuna. Un sir. So, dati nakapasama ka na sir, asa ti pagtaangan nyo? Kasi di ganun sir, 1 kilometer lang yun. May sana ba nga naglugan dito'y nagluganan na sir? Un sir. Tatay, ada nangagyo sir? Ada. Nangagyo day putok, Putok sir? sir. Namin ano nga ta sir? 5 lang nga rin na bistok sa nga putok. Amo matikadwa na nga gawaawid no kasi. Awan sir, dati-dati. So, ano itina ipadanon kada kayo sir nga sitwasyon na tatan sir? Agmasapol na kantidara sir, nakatinubuan da. Barang no makakuap lang. So, awam mo tigiti amuyo nga kaslang mangkagagura kanya na sir. Awam mo ti amumi sir nga makin may bagbaga na. Awam mo tigiti may share na no kas pangarigan man agaw-awid isuna or makitungtong kada kayo sir. Awam mo tata no sumangpeten alam na te baronan mapanda maturugan at da kami sang kaga magkakaidda kakabali ti pagturturugan mi sa bali pagturturugan da. Okay. So awan itikas lang patyan nyo nga no apay nga naaramid kanya na dito sir. Awam mo ti amumi. Sarat awam mo ti amok nga bababak na ti tao. Kas bilang man sir, ano itikas lang maipadanon nyo para ito'y nangaramid sir? Tima ko na kumakita ng aramid sir. Di lang nagpanunutin, babae pa ay. Sa pela ko mata naragsak. Ito nang nangaramid. Yung ko na, ikasta. Kabarang pagragragsakan la ita. Okay sir.